Presiden ke NPP Conrad K Sangma ula byrthen ye ke seng BJP kabala pynphriang ye ki Khubor lamler da kabakam trai ye ka fokus plus jong ke sorkar Jylla kum ke skim pynroi ke sorkar India. Conrad ula byrthen ye ke seng BJP da kabaong wat lapmiet ban pynphriang ye ki Khubor Thok bat Khubor lamler. Ki Paidbah ke Meghalaya ki bha ban bishar ye kiei baroh ula ong. Conrad ula keren ye kini ha ka jingelang Paidbah ha Shillong machang pani ha dalu constituency ban kring briu na ka bentau kurtong NPP brening e Sangma. Dangshen hormonat Sangma MDC balarung ha ka BJP ulawan yesno bat ke NPP ula ong. Conrad ula kentu ye ke BJP benum pendon kam de kibut syukur ban kring briu namar ki Paidbah Garo kila UI bat sngau thuk sya yanu ban kershan hakani ke kenti. Ula ongru palat arngut ke BJP kanum job palat hakani ke election.